Bia Kamal ka Nuer online TV channel ke jan gwasa mabana rodan palpin ke lieng ler kana me ler bana linga warning mi shatup kwer ndan en la leri SSPD avalat de inten continue pinkir ma yadit ka ta ndan wuga kere wich kana sara jendana gor no benwa ya kel gwasa me warga me warga mishkana gor an wala ka shanga kel ka pay diokron kina dangro jen dangro wudi dishi gor jen wode jaling ko en warning e chatup and General Lul Raikong, she warning me metobe ka queen and noga tobeje kojen rami shi ngogano benyin kanore ki benore bakanak agenda na balinga jen gwasme mi jiram jidit ka Nuer online TV channel gore jeno jin bije nyoka nasen kokien ko biya lereme biya je kulle jeki ba je ne kokien please you je peru jeno subscribe ko bleren kona banu ko gwasme bien ko kulle mala jek ere ler kana me bana right ka thoknath kana tok english ten bana kwen war gada na shagoren me general lure kong me gor ka social media ka facebook de ka do bana na gor ka je gor je no de video me de je tu ko bi manana chalat bi kulaling me chala do yo ko tung no re yo ba jo nyoko mu wa kwen ye ka tok english bi aje kulo linga go ko do bana de rande linga je no roje cha gore chi roj me de gor kume mugoro benad bugu chon kel ka je bana je chuling kel gor no bi subscribe en wanatin ere ler kana me jawon shatup general lulray kong ramela leri de shkir ma yadi de lat ki de ni SSPD ava lat ray wich ka so Sudan shela de wo nene SPLM IO kene jechenbor la dechenbor la jej nori la ngwen nori kono shiro ya la ko bi kan nor bi kan ga gang shela de wo nene mu kan SSPD mu kan kapet kon chinei korngok shela no e dechenbor lo chi dorken ke ka lo sheni ka SPLM IO alo gwada dana beten alo dorken shikala do SPLM IO da lo jok ku kono kujeno SPLM IO chewo korne ke chewo che DJSPD che jo perne ne de content wo lo wo ken Nuer gang kene de kono la hali la jejen bor ko cha ngai ke chodi en shal ka wayami ajene kan maj dialtin content cha tuken loj dor de ne kirma yadit mentre wich kan nasar ka woje dan shal ka wo yara diu ajene woje ka kandial shala da wote ga meti che chod ken chagalat gwasame zu 23 14.m mm and 12.7 mm ray we kan nasar market ajene woje ka ajene loje widien ke loje chenu kun ko do badan shalat ka jem ajene continue releka lo bine nyen kaya muwa kan shia jagor no biya raj me biya jeli ngai kone la togo no kirmi yadi de ne ke chewren reale kam kel ka gwele force tele mila jidid gwasa me gatin kon lingen ko gwasa mitin lat ke general lure kong en wo cheri ala ka no ben wore baga jaga ba kana ajene shika rodien reale ka ko kor ke jechen bor ken SPLM IO en rey rikna me kana nenten no temi shikana lat ka kuima nana to meshi anen gwade dan chume na temene de content gwai ke SSPDF ke jejen bor ala de ke ngwen kon shari alga no biken wi Nuer biken gang kene den kon churi alga ko biken SSPDF bikerum gaja tele SPLM IO mdetin mi cha jawre cha jelin ko chang na korean ke reng ma chatin tele mi chena lar tam ko man le ro de wi ken nasir ajene she hal moy ke ta kel karwade jen che ye moy ke ta kel ke SPLM IO kel mite gwadmo ta kel karwade bi arun wuch ko mo ke ne she arun bu wutin baye yan may ko do brana she lat keje ajene bi dej ba wore wuch ka bom ki banat ba ko nak rewi ka bom name ajendan en chalat en general lul raikong ko do brana ci ken gorga jeno bi ken wore wi ken nasir ka bom rajame la je ka social media de warning adana jeto bajene na me final warning ka jene last appeal muwe ka SPLM IO kana waya men wo ka jen gwanda de kono teketin cine gorono bene nyinga ka ko do baranan cikana lat keje ala SSPDF cikano ray wach kan nasra la woken kamal cikano kamal mali ngenen wo bega ke baburi ke wulang ala do badana bega ray kan nasra cikan be kamal beken ko be korba tok ce mangay kono wonen wo korteten neme nyude je gwano shetel mal metere wi ka so Sudan ko kume me kem na ka bom chicken goro dong de kan dor mo gwa de kan ling chicken jaw
nenen konten ku kan lo ku dien chikenaling no chol ken ideology SPLM IO akwajen antame warning me jen warning e chetup munyu de gwan wo telamal ko chaje binuk ta dana raje ke je ki ta dana beken ke je te ne de kep ko bom agwele force ketet buglo je re tan tongomi no agwele force teke pin Johnson luñ ketet anyok SSPD abakolo jok men chala da hali kene unify force abe ajena ma chala da angun lukum je mono wo bi unify force wo bere which cancer do badana lokene je do badana let ken expansion ko kep kene wi changa dan wo ken nasser wo ken kep ke bi ken wi dial ken kep bi western bargazal kep western equatorial ken kep ken nasser ken kep bi ngaje no jubo no mo bi ma bi ajellington a joj tele mila kaiten bi ken ngaje no si kuma SPLM IO she fail ala godi ala konta halatin gorko no kep kan ko biga na la de jek ka dupten kon gor keneja ajena ni en motong mi ka weseni ko teria chuina na siang liu na siang kut kana ajen kun be gwasmen tama mi kuma kirma yadin mi kuma la to mu gode malderten en man chalat a hali a community nuare man tere yuge nasa ken ulang de ken ling de ken de ken jalu jok duno ko shi janda na jelga ka bikan kor bikan yiktok man chalat gwas mbeje kwen ya ka do badana chalat keje en general lul rekong gor warga me ke first March 2025 for immediate release namajen press statement man cha gor a general lul rekong beje kwen ya ka talking li be shuling a jenena final warning and last appeal to SPLM IO and the Y Army. The SSPDF command would like to inform on rank and file and members of the public that credible, verifiable, and reliable intelligence received indicate that SPLM IO fighters supported by the Y Army have deployed heavy combat support units such as Zu-23 14.5 mm and 12.7 mm in Nasser Market and around our defensive trench at Wiyar Adu. In light of the level combat readiness, observed an offensive posture taken as SPDF command or leadership take this opportunity to issue the final warning and make last appeal to SPLM IO fighters and the Y Army to withdraw from mentioned area of deployment with immediate effect. The SPLM IO fighters are authoritatively ordered to return to their original areas of deployment with the Y Army request to go back to village or lock. The aforementioned forces are ordered to comply with those orders within an hour. Failure to comply will compel SSPDF to deploy superior and deadly aerial support capabilities. Neme misha agora Major General Lurekong. Eno muetichi jejen bote jen kan SPLM IO kado bran chicken nga jako kan ngin ngane je ajane biken kormudit biken akap ngai ko ne jel kan me la tok duno kata dan lero de je watene la kap ka bom abaken chicken retaliate ke chikaren gang de jejen bodaro da gang ba ni min chaka de kap ka bom chang le la de metede ne me je nana chagor general Lurekong ka rai dan chala no ajen Nuer be kana ko ne mene enang Nuere meteke ter kana kor nyin kan SPLM IO de kana shungo SPLM IO ne ti ke halt laden go shia de bere weekend asr kan ulang go ne ni unify force log yena adoba dien biya ba mal ba kul no ngaje men kwa demand shia je no yena ku yene dial ngene kep ko bom keb yene western equatorial bom keb yene western bagazal ko bom and tam greater panel state ala go dial keb yenka ba kulo go ade ne me ba backfire antama ajena na chala na mo an bana mo dien le ling ko ngode teler te bene kare te bialin ko man le roda malat ka mani a de kirma yadit tala mal be nongre we ka so Sudan and greater panel state mo banang ni jere ring anemi ku ka lo lianga no de kan de jeme de kan wo de kan manana shalat ene de kon la hali no aben unify force de kan ling ko hali shi kigan chigan la no bumne shi adeben duno ko kimal ka ajen guru unify force ka jom bat kirma yadi cheje gor kan je kware ne me ajen dana gode nyaa kel biata mal ban je gum do dien